Mama wakwaba aha eye GCN page so and then the day the kanya wo de ehwe me a mesrew na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ne so we be notification ene sa ne news e de betum bia we nya bi atie anase we nya bi ahwe e wo GCN page ha medin e de adwoa search. Reverend Nana entry eye Ghana ni badishia oti UK na ensem ekoso e wo man Ghana mu bia okebi na ode ensem bi ato abontene sem a okan na ne se China eye oman bia omo population no ekwanim yie papapa chinchonchonfo no omo wankasa nenso no omo ema no dan de nyina etumpon omo nkomo akida chese omo economy no enyu fast omo komo anim yie papapa nyina ene se China from penifo no politicians no omo women no omo ye commitment omo a committee omo ho de ama omo man no omo misuse star rough dabi China ni politician oye MP a on fa ho se MP or the bicycle ebe ko parliament house so ko shembra e de ama ne constituency no moto aba no e de ema no odwen omo ho nti no ondwen se obe ko parliament house or the car kese ebe ko na de ade dabi omo ye very simple na emo omo dwen omo manfo no ho se na ebe ya youth no omo ba ne nso ebe tumpon na ne se wo de wani kirem e wo oman Ghana hanoma living legends ye nie ene yasem ketwa politicians no ene V8 akesi na we ne glass no na ne full aircon na ne na se ordinary enya asem ketwa kra na omo ko parliament house omo konso omo nkwa bibia o ntukwa hu ena omo ko parliament house ho ene sika jenja use ena omo use Ghana ye betumi akobo bisia e de aba oman Ghana emu 2% pe ena omo de yempunjuma ni nyina ko politicians ne wo ni nyina ne se politicians no edwe omo yefo ena ha wo omo emba omo yire no mabusuafo ebedi yie na ye na yete akine yakopon de nye eje omo no yakopon ama ye gold timber bibia wasase so no ye ne ye nka ho ene oman Ghana de omo frɛ no sa wo hustle na wetimi a survive ayesa na do wani to politicians bi so so obeboa wo dia ene massa forget it wote wa se wote na emom China na ente sa China ni enye sika or the develop ne man China ni betumi di sika kakra bi aba Ghana aba start business owi anfa so obenye na ode ko back to China na ode akoboa o man no na ene ya Ghana ya tete se Ghana from penfo no bebra akodan wo Dubai US UK and omo to dan wo ho wo fi Ghana de wompe chese wo ko todan e de sika e kukuru sika e de komo bro no so ye ni kuro mi yie enti na face the country for no so mo aso no mo su twada pa no face the country for no de adapa atwa no e na enye sometimes obi o wo manners o mo titi ni wo fie no wo so camera si wo so na se wo dia tema na kumemu na say on feel good because yes na mo de titi no na se face the country no mo yi atem didi fi na so mo kan asasem champion na anka badistan kwa kam champion no komo aye niam yie but atem didi no sometimes ya na edoso na so nsem o mo kan no na ne enti no Reverend Nana entry se China for no de enti a omo economy no de bia enyi na ekoso ne say politicians no omo ho no omo misuse ska omo to kasa kese and dem enfanye tu no enfan finance hebi omo free abia politicians no bebre na erefa na ni scandal almost spending yasem keto akra into oman Ghana de en na chese nyame no obem chese nyame bem ayesa de a ze yegu he ni nyenti ensem a Reverend Nana entry de etuja panimfo no binom kra nim sa ade ekuan ade a ebo man no ye no kra ye mpese ye beka adan ye panimfo. And most of them I can Bible I read the books and sa ade ebo man ya tro corruption because I told you a corruption here and one of deba obi atro te na koma mti na adwinim e de timi jiketase de what you say so yem hwe se ne asante hene e ka na asem mobomobo wa answer and making kind masama mebeka no before I read my speech I me can sembe mi no bi sesia
Enra regional minister ne meba dina pomba e no mu se na na epa choya kan de wokrata no so me se ma pre so me kan na and this are no nim se bia me kan se fufuro bia e den kakra Well, ayen sre because ono an kasa nim se paper na e dia beto nanim no enya sa na tie tio ono an kasa nim se paper no a ya tro dia beto nanim se on kan no enya sa na tie. The question is adentin na mpanimfo no pese di atro kire o man no mo di atro na aba ban mu mo be wura ban no mu wi still mo pese mo di atro ene bu o man no intini ya wiase kwen enya mo fe ukwa amama so a hwese ya isi a China tumirika wo wiase what you see because of honesty hwese ya China tumirika because ministers else sika from China ne mfa megu Africa dapi omunya sa na katua so oyire ne ho ya adwuma sani o man no betumi atumpon na katua akosoro ama no ye de ne hayen show tie sani otumfo ka asem no na hwe sani osisire but still otumfo sa still ese me ka no kra kakra odi tie no so as I said no crane me catch e wo mu se galamse ya ye kan nyina dem ha me chemu ye ne ye chemu se me ya ye yi wo ha ne chemu miensa emu be 30% ni mo ma ye galamse ni nyina so me pa cho sorti o se ye de pepa no ma no o ka kire won se no kurani you people munim mo ye galamse no munim o se be ka cho se galamse na kasa no ayese shadow ID na do achi His Excellency Dinachi. Baby Pia Okono. Hey, Edra Sir John say yes, Galamse from Kwane Kuguon. Omone two Galamse no. Omone two. China ni better for China. As well excavator from China. Edia be Ghana harbor. Edia ko rem so kotu. Enduasegu. No kotu Galamse. What you say? I am penifona na yesadie no. Enti penifona dia ye ne say. Oh, you fighting against Galamse. Na oma kosi baby ampanimfo no nsanim na yakoye dede ho kakra na ya video na ya ba out wa adwen se fight galamse no omo ampanimfo no na se asase no omo tu asase no mu ayi sika wo mu nyina afri mu asante ne ya we onim ento on se wasere osu omo de po catch se no kurani ye nyina anim yedi mo mutu galamse no nipa ye ti inside o nipa ti wona nkasa no tio omo be ka galamse ho asemo asante ne se nipa na be hia ho no emu be se 30% na se Ghana ba bi e be hia bia krono ne atro e wo ho parliament aji wo ho ahimfie aji wo ho mampani ankasa kachi ba bi ote no anas video ba last I be my beam president akasa ne office e ho na ne ye galamse no what you say otu so man we ye nya ya adwen se pa ye be develop asase no na ya nkasa tena so ame ho adwe no ye nya ya adwen sa obi e pesika wie fro man no mu na odi akọ outside akoto fi na ono ne makwa kotena ho adwenfo ben no because obi adwen say ya enye ye tumi nye enti obi adwen say ma memfa nya metumi na memfa firi mu fa nko obi man so na menko enko settle me ho ti bi no tada wo Dubai ebi no tobi America not nye MPs ne MPP ministers so asofo including asofo no crowd na ese o man asofo no sell man say galamse fo Ghana asofo best 90% omo funtuma asase no mu say galamse fo me kan crowd show
Omo de kura de ye no me abro so ma asase no fi se ne osi wia o man no omo wia no ma se sika no po a no omo de kɔ ebinum to adan wa America ebinum to bi o Germany to adan no Canada ba bia omo to adan no because sika ne ya wu fi sika Sunday obegyina ho a ehia fo ma ebegyina no ehia se abɔ nwom bɔ aseda yo nyame ne dia ya ba gogogo na ka won sika won ho bia obegya gum no akofie ati ase mi wana ne bakra ya pam no tifie o de bekwa akoma osofo asofo isu gi atrimoden ne abro ne apaki sika na firi oman no mu ka mo fa mie companies ka o de sika kura mo gi a mo fa mie companies mo fa invest oman no mu na ka youth anya dwumanye otum se ye trimo akasa ye den ne atro ahyema o de ti asante yin si ya ne ete dem hey si agie ho achinya ye chemu mu be 30% na enimo ma ye galamse so na ke ya anka no kre no a ye be dada ye ho ye be ye conference ya be ha say me che ya o ma be ye galamse ade so